Baje kubasuhuza Imana ibarinde. Ncyumva kuri micro ndi Audibles ikaze. Uyu munsi ndaje ngo dutemberane imodoka ya nyakubahwa nyiricyubahiro perezida Paul Kagame. Tumenye ese iteye ite, niki gitangaje muri yo. Ndagira ngo byumve neza ko iyi modoka ifite ubwirinzi bukomeye, idakwanga n'utuntu utwatwe twose. Kuyirasa utudusasu twimbunda tuzi nka IQ47 ni nko kwitera utubuye. Ese iyi modoka twumva gutya iteye ite, niki gitangaje muri yo, yitwa gute? Iyi modoka ni yo mu bwoko bwa Cadillac Escalade SV Platinum, yakozwe mu mwaka wa 2017. Niyo perezida Paul Kagame yagaragayemo ubwo yasuraga abaturage bo mu karere ka Ruhango ko mu ntara y'Amajyepfo. Ifoto y'iyi modoka yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ubwiza bwayo butuma benshi bemeza ko ikwiriye perezida Paul Kagame. Nubwo hatabuze abavuga ko ihenze, bibagije yuko ari ya perezida, umuntu ukomeye kurusha abandi bose mu gihugu. Ni gake iyi modoka uzayibona mu maso yawe. Ushobora kurinda uvuka mu myaka yawe y'ubutoya ukarinda usaza utarongera kuyibona. Iyi modoka ya perezida Kagame yagaragaye bwa mbere ubwo yasuraga uturere tune ko mu ntara y'Amajyepfo n'Uburengerazuba mu ruzinduko rwiswe Citizen Outreach. Yahereye mu karere ka Ruhango ahavuka. Imodoka ni isanzwe kuko ireshya na metero 5 na santimetero 39. Hagati y'ipine ry'imbere n'iry'inyuma hareshya na metero 3 na santimetero 30. Amakuru avuga ko iyi modoka itakorewe kugurishwa ku isoko ryo muri Afurika, ahubwo yaremewe abakire bo muri Amerika ndetse n'Uburayi. Ndetse bivuga ko igiciro cyayo ari mu bihumbi hagati ya 300 na 500 by'amadolari y'Amerika, cyangwa se ayasanga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka ifite imiryango 2 kuri buri ruhande, noneho inyuma yayo ikagira ibirahure byijimye, bigaragara ko nta muryango uhari. Aho hadafunguka haba hari uburiri cyangwa uruganiriro, ndetse bwanahinduka intebe. Iyi modoka isa n'ifite ibisenge bifasha umuntu uyirimo kutabasha kumva imvura iri kugwa cyangwa se n'ibindi bintu biri hanze. Igira telefone yayo yihariye na wifi yayo ya 4G yihuta cyane. Uruganda rwateganyije ko yatwara abantu 8, kandi na bwa buriri cyangwa se uruganiriro nabyo biri gukoreshwa. General Moto ikorera muri Michigan muri USA niyo yubatse iyi modoka, ndetse izwiho gukora imodoka zihenze, yaba mu bikoze ndetse n'ibindi. Kandi izi modoka zigendwamo n'abategetsi, ntabwo itoborwa n'udusasu twari twose kubera ibati yubatsemo. Imodoka z'abaperezida ba Amerika nazo zubatse muri General Moto, kimwe n'iya perezida Paul Kagame. Izi modoka zikorwa ziba ziri kuri komande, kuko akenshi zigurwa n'abanyepolitike cyangwa abandi bantu bihariye. Uru ruganda ntabwo rukora imodoka nyinshi zo kugurisha, ahubwo rukora izihariye zihabwa abakomeye mu isi, rugendeye kuri komande batanze n'ibyifuzo byabo. Iyi modoka ya perezida ni ikiragano cya 5 generation. Ifite ubuhanga bwo kwitwara, ureba ibiri imbere aho igana, ndetse imenya ikintu giteye ubwoba kiri imbere, kuko ireba aho umuntu atareba. Ifite ubushobozi bwo kwiruka kilometero 209 ku isaha, ndetse kugwa kwayo biragoranye kubera yuko uburemere bwayo buruta kuri bw'amakamyo manini, ndetse igeze ku muhanda yitegura kugenda iba ipima tone 2 n'ibiro 714. Hanyuma yabiri kwihuta kubera imbaraga za rukuruzi y'isi, ibiro byayo bikiyongera igapima toni 3 n'ibiro 584. Iyi modoka ifite ubuziranenge buhambaye, kuko ni iya 3 mu zakozwe zitonderwa ku isi, cyane ko zakorewe abantu runaka bakomeye ku isi. Imodoka ugiye kuyigura wayigura ibihumbi 78 by'amadolari y'Amerika, ariko kubera imisoro yiyongeraho ushobora kugera ku bihumbi 200
ushobora kugera ku bihumbi hagati ya 200 na 500 by'amadolari y'Amerika. Ariyo mpamvu abagereranya bavuga ko igura akabakaba miliyoni 500 z'amanyarwanda. Imodoka nk'izi zigenewe kugurishwa n'abanyacyubahiro muri Amerika ya ruguru n'Uburayi ndetse n'Abayapani. Abanyafurika bazikeneye batanga komande ariko zibageraho zibahenze ku buryo buhambaye. Iyi modoka kuyigura uri umuntu usanzwe bisaba kuba uvuka muri Amerika, Uburusiya, Uburayi no mu Buyapani, ndetse itangwa kuri komande ku bandi bahandi. Iyi modoka irihariye mu kunywa igitoro cyangwa se icyo tuzi nka lisanse ku buryo buhambaye, kuko icyumba kimwe cyayo gishobora kunywa litiro za lisanse zirenga 100 mu kanya gato. Kuva i Kigali ujya Rusizi nibura yabitwaye lisanse y'ibihumbi 240 mu cyumba kimwe muri bitatu bigize reservoir. Niba icyumba kimwe ari bigitwara, ibyumba bitatu bitwara yangana ute? Fata ibihumbi 240 ukube gatatu nkuko ibyumba bitatu bingana bya reservoir. Kuva i Kigali ugera Rusizi birahita bigusaba amafaranga agera ku bihumbi 720 by'amafaranga y'u Rwanda. Byimve neza ko ari ukugenda gusa cyangwa se icyo twakita nka ale retour, ubwo ni ukugaruka birongera bigutwara ndi agera ku bihumbi 720. Ubwo muri make ya kugenda no kugaruka uva i Kigali ugera Rusizi biragutwara miliyoni 420. Iyi modoka impamvu idakangwa n'udusasu twariso twose cyangwa se n'ibisasu bimwe mu biremereye, ibiro byayo ntago biyemerera kuba yahaguruka ihagurukijwe n'utuntu tw'udusasu turi aho ngaho dutoya. Kuyirasa ushaka ko ihenanguka cyangwa se igwa hasi ushobora kuguhenda. Ndabashimiye mwese twabanye muri video, mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye, Imana ibarinde.